Ini 16 December 2021 ni salo tini human rights no tini program tongmani TPF ni ozago coverage khaina bagai sajak mani yaglo ang media person ngine ang khajya ozago hangkai borbe baksa no coverage bo khajya rally no coverage khajya rally coverage khaimini yaglo gotike kumulung tike dumali hati tike thangai ne yakoi main building tike thangai firogi phajya oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nei hinai hingkai o program ngna ni jago no anga thano thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang park rekha hingkai park remani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bela jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalemeni yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaka ang jenu phaka kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani saksamlo gai ang ma kharka gai kharne thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore azgani handicap kaisa tongmani camera kamai thaka azagani abo tabuk sabo naka amo tu saito manya gangkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person dog joto jagan attack khaijana nang ang tini ang nije khud dong tu isa attack khaijago abor baksana coverage khai tung isa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ar ekdom mis mili jali ang ekdom justice nabo oba hai ro beleno chaya klai sine tilbro uram no oba hai ngo media ro jaga jaga attack khaijago jabo khaijago om beleno chaya hani bagai yang justice nayo ya camera bike sini ate yaro ani camera switch ar botongo camera switch ar bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka mo bego dazak tongmani ajago oboni bagai belaino uram sini media ro belaino sato pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice